Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Niko ikoro tuki unpause ino akoragwo ari series characters ne the same niko korwo tukoragwo tukiongerereka episodes shiga ikorwo shigishenjia tulitorana mathaa mere nginyiriria shiri handa thaa 11 tugithakaga nyimbo icio cia mataro favorite cianyu na nigetha mugatwitia na ithue tugathagathaga ndiramwirire ikumbiri turikoragwo rihurite yo watwitia producer nao magakorwo magikunengereria o wega guku ni gwa Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu tafarira ni ya haha kwa haha geto MC Rosemary Karike ya Rem Chase o haha kwa haha kabisa nani makajita DJ Leons 254 DJ Leons 254 na kama dawa muthi ni freestyle furahi day no ngone kugatiriri muthi ni kuirekereria turerekereria rwimbo ruingi ndumiriri ni tu na miario minini umuthi mwirori tutikoragwo na direct asha no hena kaundu tugikoragwo tugika nigetha weekend ya igagikorwo ya kwagirira ona tha tukiuga ni guikara muciiri reke yagire wi muciiri no nginya weekend yagire na lock in agikorwo kwina curfew ukaigwa kinaina ni amu tugikorwo na kiuria kia muthenya wa umuthi aria tugikoragwo tukiuria kiuria nawe ukatuhe anja yaku na wagikorwo ukihotana ri tugakuhe ciringi 500 either ugatura kana kwenda airtime kana cia guikirio thimu-ini koguo thie na mbere gukora mitambo-ini umenye umuthi turakuria kiuria kiriko hihi niwe wikorwo ukihotana ikara mitambo-ini nitukwendete team haha kwa haha we salute you thie na mbere gutura kana turamutwarithia oria mugigikorwo mukiriria umuthi maundu ni mathaka na ni meru koguo na nitugwithira mbere tukimenyithagia COVID-19 updates ciragithie na mbere atia na niguikiria tuguikiria oro hanini Sarafina Salim agatwira atiri arara miakiugo ithe wa kare ng'ombe na mburi jitirayoka Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Haya basi Eboro wa Mururi wa Kahafu hera mundu wetwa Jose Kim ni umuwe wega Jose Kim yore yandiera kwa mutiriga gututhakira rwa ndo mundu wetwa Kahafu no harira kurakire TBT muthi hello people hello people kwenda riri hello people atapere wega chiri rakonira iti wewe na letara ikora kiuria umuthi tukorwo na direct turege kiuria tugatiga tuwa mundu na besha 5 andu mendaga 500 muno tindaiwa mundu atirite airtime by the way na aria mahotanite ri wiguaga woria mundu atiriri urenda tugutumire airtime kana besha ta last Friday ri kuria twa mwana wa Dandora ni kuto heanire ogire woi mutindumire besha rwa turaria kiuria kihuthu muno no wainite rwimbo ruru na rwetagwo atia Rurambiriria atia DJ Tobie kengo kunyire gita ni ko se tagira se tagira marefe mesawa okay 1 2 go nejewe wendo kware udoge gukania kuma wahikio nejeri no kiganira chokerera tu na kafango yukenake twiririkani wendo wama wariganire tukiri andoria maugara ne darwarire no ne tarebaru na nitakwate ndugiri cingirite ma ndugiri ni ciukite nyingi muno na hena kindu no ni umuthiri ito no muthiri ndirogamite ati uguo umuthiri turaheana 500 plus ni undu wa riri mundu amenya rwimbo ruri no nginya ko ni endete rwimbo muno gaka ri ni bluetooth uga connect na thimu yaku I tell you ugathikiria rwimbo ruri urenda kuma haha koguo gakadira hera ke gift uri ukuhotana ndo uri gucokia kiuria koguo uri gutuma ndumiriri nyingi muno na wakimenya kure ni ngidirukaga muno wa Facebook na wa SMS na ndirakiambĩrĩria na kwa WhatsApp family group na gakiona andu matumite ndumiriri kwa wingi wani ni gutinduruka gakiona chomba ugakiuga wikwo muno Steve kuma mwena wa Roiro ugakiuga locked in ngona
Kim wa Nyandarua arakiuga Githurai 44 well represented geithiria my wife Grace Kim mwena wa Javine wa Triple K na uthakire rumwe rwa Abijeri ikara na nyukwa please sawa sawa tugikora tugithagathaga rwimbo ru Kamau Mpesa I see you Magimaish mitambo-ini na agakinjira hi girl ndani happy furahi day thank you so much gakiona Magi Kim araiga love in the show na gakiuga thakira rwa Ambitious Alice uthomaga cia thutha sawa sawa na gakiona Sidela Wams arakiuga eko muno Peter Njogona kutoka Jogo Kemakia gakinjira mwena wa Thika loud and clear na gakiona afuatitwo ni Jose Kim Kimani agakiuga loving the show tugithiaga na mbere riu aria megetekete register Magi Kim thank you so much Shirwa Kim Jemo Bridge gakiuga tuned from Bridge Center micheze ya Eddie Gathenge matuini tusikie na gatungi msafi wajiko wa Sun City gana maisha wake gosho na Magi Kim na Kim wa Nyandarua wote wa Kaitun na gakiona mundu gwitwo Jane wajiko wa Sun City keno tuko pamoja sana kabisa tuithina ndirie hari hetagwo blue hari awire hetagwo riri Blue Moon City geithania igweno cio na tugagithie na mbere kuona mundu gwitwo Mr Hope Lemeyan na gakiona Shiko Frederick kuma Kikuyu town ndani kama kawaida Purity Matt tuned we waithaka tuko tuned na nigetha uruge kuori Governor Maish wa Kigosho Kigio Gatanga tu hamwe sana big up to Juthufu Gatungi msafi sawa sawa gakiona wahume wa Gatanga Magi Kim na Msimjenja wa Keno mushiri wa Gatanga Jemo Bridge na mundu witu Franco Watash kama ukaini DJ Kipawa DJ Leons Candy Oscar na adu all the akigio gaitito rwaitira na umathakire rwa DJ Fatso no cio ndagia gukorwo ni ahutia mundu gwitwo Jane Wanjiko wa Sun City ngikira mundu gwitwo riri Jona mundu gwitwo Jane Wanjiko wa Sun City akajire mitambo-ini muno na mundu gwitwo John mtoto wa Sonko akajiro nake ako mitamboni sana mundu gwitwo Kinyori Kinywa muthoni ni ndirifane ni ya guku akajira ni aratwira na njira nene muno kaira muna wa mwiki na akajira shuli na mutona na njira ya yagirire mundu gwitwo Melissa Ispo akajira watching from Huruma Massive mundu gwitwo Susan Kuria akajira Ruiro Dam tuko mitamboni sana Mr Hope Lemeyang akajira mitamboni sana salimia bebo wangu mwambia keko mitambo ucio negeithia be yake kinge mageithagia riri kinge mageithagia be ciao mundu gwitwo Melissa Ispo akajira atiriri locked in nichezea muiru rwa rakeri wa Koigi kakira mundu reto Jacinta Mwangi akajira well represented from Banana Kiambugu kindly pray for me kinyitereri by muiru Mwangi sawa sawa mundu gwitwo wa Gerika Weru akajira Jimmy Waweru from Kirigiti Kiambu watching in self isolation mundu gwitwo John Munene akajira watching from Murang'a County show iko top sana Maria the Ranger akajira well represented United State of Lower Kabete Samiti Kawabu akajira Kenyatta Road no haha play Susanna tusikie na Shiko Katresia Shiko Gracie Gabriel Kamau Maikare mitambo-ini muno sawa yule mpore wagikirwa akajira well represented here at Embakasi Bena wajuja akajira mitambo-ini muno Moses Kima Igumu akajira Uthiru tuko tuned as usual Modoreto Boni akajira watching from Hadege Gatundu South akajira mitambo-ini muno Bodo gwitwo Caroline Unique akajira present as usual and watching the show nicheze wimbo ya Joy wa Masharia waitherero kia Murang'a nigo ndikiriria mundu gwitwo wa Ndarigi Themo kure muno wa Kihuti supermarket Mukuru-ini Central akajira present dero tiriri kugeithie ni mundu gwitwo Lydia Shiko akajira salimia kare sana nicheze ile song ya document documentology romo gwitwo Katumbi day I tell you siaku si sawa aya augatiriri siaku si sawa document siaku si sawa ni wiga uyo na mundu gwitwo Lydia Shiko sawa nigetha tuikirie hena ndumiriri ya kinya haha ya mwanya my dad John Jenga mwalimu John Jenga maajire mitambo-ini asante sana dad
ndagugeithia muno ndageitheka muno na turamukenia muno ati haha kwa haha the best show ever na ni ndatirika muno mwarimu ni gukorwo wi hau ni gukorwo wi hau ati wi hau gitwirorera nitocokia ngatho muno mwarimu na tugeithanirie riri haria muci haria King'ero kinyageithia andu othe tongoretio ni maitu Wanjiru Kimoda watching nikiwa Thika Peter Muiruri kanda ya Murang'a ni thengio muno na ngakiona andu no maragethii na mbere gukorwo magitwariria no kwa ihinda riri DJ no nyende guikorwo ngikwira updates iria cia gikorwo cigeikio no muthi TCS Mutahi na bado ti mundu gwitwo mundu ria witagwo Masi Mwangangi tio magikorwo makiheana tondu acio nio tukoragwo tumenyerete riri nio marekagiriria ndumiriri cia uhoro wa COVID-19 oh yes no muthi ni twaririo ni CS Rashid na agikorwo agitumenyithia andu ni mongerereka 16 tested positive ni undu wa corona alafu twagikorwo tukimenyithio Nairobi ni andu 11 then Mombasa ni andu 5 ni wakiona alafu tukakimenyithio recovery ni andu 5 koguo total ya andu othe magikorwo makihona kana aria mahonete murimu uyu ni 94 total number na koguo tukakimenya ikuo cirugameire o haria gutire mundu ungi tutigite ni undu wa corona 14 cirugameire o haria 14 na bado tukakimenyithio aria othe riu marwarite total number ya andu aria othe makoretwo magitest positive ni andu 336 koguo namba iyo ni yongererekete riu na undu ria ndirona ri namba ni ikoretwo ikiambatira na njira imwe nene muno na carelessness ri ni kindu kimwe kiuru muno ni horo wa tondu ni urakora ni turero tuhuthire mask kugeria gwithemana na maundu riri maria marathi na mbere kugeria kugitira murimu uyu wa COVID-19 oko ni gwithamba moko gathi na mbere na gusanitize no kwina andu urakora magipuza tariu he handu nyuma muthenya wa muthi andu na andu makigiana muno na borithi cia kuria mwena wa Rwaraka andu makirega gwithamba moko andu makirega kuhuthira mask koguo ni wega tuikare tugisanitizaga kwimenyerera tu tietire koguo ni tondu wa thirikari ureka uguo ni tondu wa kuwe kiumbe ni horo wa ma koguo tukiikiria ni ngienda tuikarie in a very special way kwina rwimbo rweru muno makiria nyimbo igiri njeru kwina nyingi muno tuiguite cia corona no hena igiri njeru tuiguite kwina rwa janga la corona rwimbo ruru rainirwo ni kairitu gegwitwo Salome wa Irimu kairitu kanini muno kairitu kanini woi 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 tunalia kwa ajili ya corona na COVID-19 kwa sababu hili ni janga mablinks ona kenya gutuinira corona nituracokereria mwiroreri kabisa Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu. Thank you muno makiria ni nyimbo igiri cia corona rwimbo rwa Salome janga la corona na rurugi rwa mundu gwitwo mablinks mena masprings rwimbo rwa corona tukihoyaga Mungu agikorwo agituririkana ihinda riri atwehererie kiundu giki completely kabisa tugithiaga na mbere no agithio ni Kamau Kaini Kamau Kaini kanda ya riri ya Tupolek niguo salimia watu wote wa Githogoro na mutumia wakwa Gicagi Kamau ni ahikanirie na atumia tika no riu ni wakaigana tena atumia so no agawa gatatu ri gutuhuka no menye kaba kwaragia mathiku ici gutiga Kamau na atumia oi na igwa ge kanini Kamau Kaini Kokaini akimurathimite ri bas thank you muno makiria migwe wa kirigiti thakira rumwe rwa kiaru tarani aratwirorera muno arakenio ni haha kwa haha na agakiona Jemo Bridge rwimbo rwetagwo ni ndakiona anja yako tukumenya kana we correct muthi turakuria kiuria ni winite rwimbo ruru na hihi rwimbo ruru rwetagwo atia ni njui wendo wakwa riu ndungigukenia kuma wahikione Jerry no kiganira chokera tu na kapamoyo kenake tuiririkanie wendo wakwa wariganire tukiria ndore maugaga ni ndarwarire sawa ngakiona Mary Smart Njoroge kutoka Dagoretti present Tessie ugakiuga thank you so much ndio ikoro tukimujoin agikora agitujoin haha kwa haha WhatsApp family group Purity Max agakiuga Smart wa mundu mugima timwana tukorirwo
tugithaka rwimbo ru o tugithiaga na mbere gukora tukihe mundu witu smart wa mam Paul Shito yes ni ndu gwikurwa gitigwo ni brother yake yes poleni sana na kumbiriria Jane Wajiko wa Sun City ICU mundu gwitwo Kim wa Nyandarua Mr Hope Lemeyan na gakiona ni twandikirwo ni Wambo wa Frida toroka nako ni corona atethie uthie atiga gatoroke thengie muno makiria gakiona mundu ugwitwo Bosil Lady Gaga onake akiri mitambo-ini o wega ni wageithio ni Fenadine ndiakigithika muno locked in na gakiona ona mundu ugukiita thank you so much ni gutira ni tugukenagia Sami wa Hell's Gate ni gwarakimenyithia ona Blinks ni agikorwo agiuka huko Blinks ni akinya ni thengio muno mundu gwitwa Blinks ni tondu wa rwega rwa corona ni horo wa ma nigetha ugikorwo kigira ni gucokeria gwa 072189 na gakiona mundu gwitwa Sidela Worms gakiona mundu witagwo Riri tumunangagia tukamwita kesh kana anti wa Haria kana Rehab ni ageithio muno ni no ni ndomeriri yauma kwi Riri ni kwi bei yake itagwo Munga au gathiriri ni ageithia bei yake itagwo kesh kana Rehab na tunya mwendete muno na igwe erekereirie weekend ino na agirirwo ni Friday ino ngakira mundu retwo Riri Kanyare Mubia kajira present from Gekoni Kabete mundu gwitwo Aino Ngash well represented from Umoja 3 akajira mitambo-ini muno Githuwa Juja kajira Mirera Juja Farm Lawn and Crea Samido DJ Serious akajira mitambo-ini muno Mwaso wa Mugia kajira Karagita Agrovet Nyandarua County tuko mitamboni sana Msonga the chairman Egerton present without apology Magimai Shiniko ndani kama kawa Rebonero wa sawa Lilian Kagishiwa kajira kure mwana waka yore posta tuko pamoja sana nende refana ne ya Mkoko akajira mitambo-ini muno kure mwana waka yole mundu gwitwo John ka komando Mwangi akajira ndani hapa kwa sawa gikuyu kiu nikiarega mundu gwitonya wira wako gakajira Toru present kama kawa Queen Flow wa gatudo kajira tuko tuned Kahawa West show ni moto sana kagenyi mari akajira mitambo-ini muno na mundu gwitwo Shosho watu na kajira ni arawakilisha kure mwana wa Nyeri Kigajo Elizabeth Kabura kajira pamoja Maringo Jogoro oda ile Mashawa Nax kajira representing Lanet na Nakuru County Jimo Katogwa kajira watching from Thika na show ni moto sana kiona gino marathi na mbere na gucokia ciuria mundu gwitwo Chandagai Mpenda Shada akajira well represented from Kasarani na salimia mom na dad na my bro na sis wako kwa mitambo sana sawa ati haha naitwa Esther Dogo kutoka Roiro hiyo wimbo ni ya na tumete ndomereri nyingi muno Esther thank you muno makeria haha Magi featuring kana kaigwa FR ugo ni kuga atia from Dandora rwimbo rwetagwo agakiuga ni rwao tutirenda kugweta nigetha andu matigagikorwo makimenya matigathie kumenya kandi magite ka matigite na gakiona haha show Kim wa Nyandarua agakiuga rwimbo ni ndarwarire rwa Dr. Thank you so thank you ndikurekia nikwendete gutuhuka makimaisha nake ni aragikorwo agitumenyithia atie mitambo-ini na agakiuga anja ngiria Carlos Gikonyo na muthakire gatowero ni Sami wa Hell's Gate agakiuga answer ni dash hey Kare please ebu rudia hiyo song ya Salome imetu nice tu sana woye please uru wa corona ni turisho janga la corona I tell you agakiona show iko top getao Olenjao from Limuru na jetao Trachi wa Bogo kuma Imara Daima thakira Samido cover ya Muigai mwago wito rebo rukora na video tugiaikora tukikunengereria but so far ne lyrics na rutire na video na kiria turahuthira muno thaici ni video ni turahuthira muno thaici ko twina video ri rebo rututingia thura kuruthaka ni horo wa Samido
Rutirado video ki mundu wa umetuweka sana. Yes. Haha kwa haha ni Davi from Kitengela na agakiuga aja ni iriko tugukorwo tugikiria oro hanini mwiroreri tugicokereria no gugithina na mbere gukorwo tugitinduruka iguru wa Ethemedi na tutanaikiriria ri kinyangira hau hahe na ndumiriri tangitiga mundu gwitwo gatutura ri mitambo-ini muno anjira atiriri ugeithie muno ndageithika na njira wire kari very smart. Thank you so much. Na rwimbo rwakwa rweru ri hakuhi kurekereria niguo aranjira ni arekererie niguo twetereire ona thaa ici ri ndrona tukinywa Mashete the King. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Ugakemeya ni muthenya wa Friday wakiigua nyimbo cia muthemba ucio ciagetwo wa Ganangu na mundu ugukitwo Salim Junior rwimbo ni gituamba-ini twaigua tukiigua ciana cia baba na Salim Junior na mbere ni kereka ria gatatu Mururi wa Mugikuyu Gikuyu TV haha kwa Freestyle Friday na tugikoragwo tukigira weekend installing more music, more SMSs na less talk na tugaikora tukeneire Ngai ati ni tondu gakiona maundu no kwagira maragikorwo makiagira na nikio turoria kiuria kia muthenya wa umuthi ndumiriri ciukite muno na andu amwe magaikorwo makigia angi magaikorwo makigwa no he mundu ekwigwatira besha magana 500 free of charge uyo kumenya rwimbo ruru ruinitwo no na rwitagwo atia ni joy wendo wakwa riu ndugigukenia kuma wahikio ni njeri no kiganira chokerera tuona kava moyo kenake twiririkanie wendo wa ma wariganire tukiria ndoria mauga ni ndarwarire arania hamwe na ithwe gakiona Nish Davy agakiuga ekwo Purity Max mundu witwo Tessie thank you so much gakiona Jemo Bridge na mundu witwo wallpaper ona kenda tigagona thutha mweneni wa 0721890311 giona haha kwa haha ni Magi from Dandora rwimbo rwitagwo bla 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 na rukiiletwo ni mundu ucio akimwetete haha kwa haha show Kimwanya Ndarwa agakiuga rwimbo ruinetwo no na ni rwitagwo atia ciana gwikorwo akigweta makini hari andu aria makikoretwo makimenya haya jokerera tu it's the same. It's the name of the song. Sawa. Ositagwo Jane. She get Jane. Goima mwena wa Limuru. Sawa. Rose Curry. Nani Jane kutoka tu sana. I love your dress. Thank you. Nicheze matama kururwa waweru wakam. Aya, gakiona gino aja marai korma kiwa rwibonero wao. Na ni wega ugitwira rwibonero wao. Turoria rwibonero wao. Na ruine rwitagwatia kogo ndugatwire ritwa peke yake ndugikorwo hitukite ati ungitwira rwimbo rwitagwatia na ndunatwira muini ri au ni ugwite no ungitwira rwimbo ruinitwo no na rwitagwatia uguko we correct haha kwa ha DJ Youngster from Limuru tuko ndani song ya Edgar Thenge sawa nilikuwa kiuga aja yake na agakiona haha kwa haha naitwa Esther Ndogo kutoka Roiro na agakiuga rwimbo rwa Rose Curry DJ Mkoto sawa na agakiona haha kwa haha Anita Shiko wajo kitune from diaspora ya gashiye icheze ndio muoyo by Kajoni wa Jiko sawa gaithiria Carlos Kikonyo na muthakiri gatowero thank you muno haha kwa haha ni John kuma mwena wa Mwiki na gakiuga rwimbo rwitagwo atia githua wasubukia ni ndakuona ugakiuga geithirie jeshi yothe ya pole na kanyotu muno makiria niguo DJ ugikorwo kiruga ku ha kwa haha Nancy Twish from Makadara song agakiuga ni yao na gakiuga rwitagwo atia mundu gwitwo Peter Ng'ang'a kanjire mitambo-ini muno akanjira wagwan good people salute show ni moto sana na rwimbo rwa kauga ati ni rwa mundu gwitwo ndagitari Dr. Eddie Gathenge no ndana
rauga rwimbo rwitagwo atia koguo hau ndanagia mundu gwitwo Sonia Bianca Soni mama yao akajira President Dandora well represented Anita Ann Nyambura akajira kule mwana wa Mushathaba na ni well represented nicheze tuothe by wagwa tuothe by mundu gwitwo Gathe wa Njeri Boni akajira watching from Hade akajira mitambo-ini muno mundu gwitwo Merikia akajira kama Kirasha ni well represented na haha hena ndumiriri tangienda gutigirira to ndumiriri ino ri yumite abroad ni kuria mwena wa Dubai na yukite na kairitu twitaga Shiko Shiko ni kairitu kega muno getagwo riri getagwo Shiko wa bari ya Rahabu ni akuma kuria mwena wa Murang'a akajira ndimugeithanire kuria mwena wa Murang'a na ngeithie sister yake gwitwo Rehab Keshi ati me maikare mitambo-ini muno na ni amisite mucie na watu wa stay safe na njira riri hako ka dress ni ka smart sana ucio hiyo ni ndumiriri ya kuma kuria mwena wa Dubai ya mundu gwitwo Shiko kina mundu gwitwo Virginia Kang'o akajira mitambo-ini muno mundu gwitwo Msonga the chairman akajira mitamboni sana asante sana Mr Monga the chairman ndakuna we mitambo-ini Maria the Ranger well represented kuma kuria mwena wa United State of Lower Kabete Samido DJ Serious akajira mitambo-ini muno Anita Ann Nyambura akajira Mushatha Banana well represented nicheze sawa na marato maru ginya riri githigo thoma ri ikigoka ikikora ruha na mundu rauga haha kwa haha hata kama sijui nani ameimba hiyo ngoma na wagotea wote ni Janet from Ghetto locked in mbaya mbovu na kakiwa salimia mademu wote wa St Clair na wasisahau vision yetu wa continue to work hard for it rauga doi no inete rwimbo I'm Susie watching from Mathare na request haya haiki ha Nairobi sawa haha kwa haha Jackie from Kayole rwimbo rwinetwo ni sawa kakiona aja yaku kakiona song ni ya nani na jatagwa Jane kuma 45 huyo ni Paul wa Karaga Del Monte 2 local locked 2 sana Murang'a County alafu akakiuga nipigie nipigie ngoma ya John Njagi Masi Gushira nipigie Masi Murigo wa Kirugo thank you so much haha kwa haha inabamba tu sana Rachel nikiwa Isabella niwekee tushamanirie Farah by John D Matthew nikakiona haha kwa haha ni Susan from Roiro ajani sawa nakimenya ajani yao haha kwa haha naitwa Njeri Mama Joan niko Mwendadu wetagwo Mwendadu nigio wimbo ni ya Dutch mwenyewe alafu akiwa salimia Mburu David akiwa Nyahururu ale mataragi korwo makimenya rwimbo ni rwa ureke tumuhe hint mwini no akoragwo doctor na ti doctor aya te maragikoro magituhe horo wa COVID-19 ne gynecologist ne gynecologist yani atuinire nyembo ingi nyingi by the way ni mwini wega tu koguo tugikoro tugikiria oro hanini tugicokereria niho tugikoro tukimenya muhotani wa muthenya wa umuthi koguo thie na mbere na gwikia ndumiriri hihi niwe hihi ni murata waku na kana hihi ni mundu wanyu nitoke tugithie breaking tugithi gwikiria ri Deke dabure riri mundu gwitwo Abijeri riri akajira hello tell Rosemary Kare I want that dress and thank you guys shoni moda sana ucio mundu gwitwo Abijeri kana mama yako sawa yes wegethie tusemanage nyefana hebo dwetie riboro pokea Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu agetwo Abijeri kana mama yako like muno makeria na tugagikora tugithie na mbere guku ni wa Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu tafarira tienge ni haha kwa haha ira igukinyagira o muthenya wa mwambiririo ni wa Monday nginya muthenya wa gatano wa Friday ciakirikia kuihanda thaa 9 nginya thaa 11 na kakiona thaa 11 ndikitie kuhituka na ndagika imwe koguo twi mathaa wa Njeri no wamera ati nginya wa gatano ri ni urama ni wego tumere nginya riri muthenya wa Saturday niguo wetandatu ndiri ndamenya
Saturday weekend edition niguo tuko tugitambura nyimbo iria ciothe tuthakite kuma Monday nginya Friday koguo wetie rwimbo tutwaga kuruthaka umuthi rucio no nginya turuthake na nima koguo thaa ici tutakwĩ gũkorwo tukimenya no ũragĩkorwo akĩhotana shilingi 500 500 shillings koguo rĩ reke twambe tuthome ndũmĩrĩri ciganona ngakiona mũndũ arakiuga please nichezee song ya Man Fake ndũmĩrĩri hi Karen nichezee wimbo ya Samido kairetu wa neneha haha kwa haha nĩ Njogu kuma Njogu Kabo wa Dethe kasalimia Kagema Sam akiwa Kisii na ucheze ngoma ya Kajoni mwendwa Lucy ngakiona Hello Gikuyu TV nĩ kwega haha kwa haha I am Norbert Keep Kemoi akakiwa ya Mai from Isiolo Barracks unichezee moja ya Demethiu natoka LD ni wamukira tushemanagirie fara akiona Mary Wanjiku kuma Kikuyu akakiwa rwimbo ni rwao na today show iko very top I'm always happy while watching you ni mugenagia ni Samiwa Hell's Gate kuma Karagita Naivasha na akakiwa aja ni yao ngakiona riri mundu gwitwo Jane Wanjiku Sunset akajira show ni moto sana na ni akenio muno ni rwimbo rwa mundu gwitwo Abijeri tondu ni gukoretwo agitia hau gabere mundu gwitwo Sara Motahi akajira komitamboni sana Magikim nimekuona mundu gwitwo Anne Wanjiku akajira kuria mwena wa Gaciye diaspora ya Gaciye ni maratwirorera muno na njira ria yagirire mundu gwitwo Mohamed Ali Francisco G Town well represented and George akajira kuria mwena wa Ruaka akajira tuned as usual mundu gwitwo Magimaisha akajira niko ndani my DJ Leons 254 mko smart sana na my sis rwiboni rwa dagitari sawa sawa mundu gwitwo Sonia Bianca Soni mama yao kure mwana wa Dandora akajira meme taboine muno mundu gwitwo DJ Montana akajira autakia Mwangi tuned kama kawa kama dawa gotia my wife Suzy my daughter Chantel na kaboy kangu Ben mundu gwitwo Elizabeth Kabura akajira Nairobi Maringo Jogotu komitamboni sana na munadikiria mundu gwitwo Colin Westland tuko tuned mitamboni sana na show inanibamba sana nichewewe dawa kware utoke Kenya kuma wahikione Jerry no kiganira chokerera tuona kapambo yokenake tiririkanie wendo wako wariganire tokire adware amauga nendarwarire ni rwa Dr. Edgar Benge daktari na retagwo ni ndarwarire andu aingi ni magikorwo makiuga uguo no kwa ihinda riri muhotani witu tondu haha tutihenanagia ithu twendagaririe uhoro wa ma undu uria wi wa ma kogo producer muhurire thimu tafadhali muhurire thimu producer na nigetha tugikorwo tukimenya muhotani witu etagwo atia na akiumete ko na reke ngwire DJ kuringana na uthuthuria kana uria gwagikorwo gukirorwo atumite ndumiriri 200 na inya 200 total messages riria gutigite ci 191 ni 204 akauga #haha kwa haha naitwa Esther Ndungu kutoka Ruiru hiyo wimbo ni ya Dr. Edgar Thenge inaitwa Nidarwarire producer muhurire thimu ketumuigwe oh yes kio kane gukioya uko hopunie kuoya ndagakoni ndagakoro ni yakihora kana gwikoro he nundu ketukiigwe hello horo waku mwega pio tugwitaga atia witagwo atia twire ritwa riaku riothe kana maritwa maku mothe njitagwo Esther Wanjiku Maina alright na ũratwamũkĩra wĩ itũra rĩrĩkũ? Ndĩ Ruiru Rainbow. Sawa sawa. Wĩ harĩa mwena wa Rainbow. Nĩ wagĩkorwo ũkĩrorera haha kwa haha? Nĩ ndĩrerorera. Na weka atĩa? Thaa ici ndĩ nyũmba. Nĩngarĩte ndĩmũthikĩrĩirie. Aya, nĩ atĩa ũngĩ wagĩka watũthikĩrĩria? Ndathikĩrĩirie na ndaigua ũrĩa mũroria rwĩmbo rũu nĩ rwau. Alright. Na ndandĩka SMS. Cigana? Ndandĩka SMS 200. Aha. Na nĩ ma DJ nĩ 203. 203. Oh yes.
Haya, he kindu wa mukira M-Pesa-inĩ yaku kana thimũ-inĩ yaku? Nĩ ndamũkĩra ciringi 500. Okay. Alright. Ũngĩra mwĩroreri wa haha kwa haha atĩa? Ingĩmera merorere na mathikĩrĩrie na macokagie ciũria. Alright. Thank you so much. No nyende rĩrĩ. Asante sana. Wĩke atĩrĩrĩ. Ũgeithia andũ erĩ kana atatũ. No mere maikare mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV. Nĩngũgeithia my mom Nyahururu Karamson. Ngeithie mũthuri wakwa arĩ ũgũkũrũyũ. Okay. Na ngeithie my sister na mũtumia mũrata wakwa wĩtagwo Mama Kevin. Nĩguo thengio mũno. We nĩwe mũhotani witũ wa ciringi 500 mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you so much. Thank you mũno producer. Agetagwo Esther Ndung'u na niwe agikorwo akihotana. DJ atuma 203 messages akiugaga etagwo atia ambĩrĩria na hashtag na niwe wamũkĩra ciringi 500 na ekuugĩte ndekwenda airtime ekwenda cash na ithuĩ tweka ũrĩa wenda. Nĩ ũhoro wa yes. Thank you so much mwĩroreri wa haha kwa haha. Ũguo nĩguo tũgĩkoragwo tũgĩka each and every Friday. Twendaga weekend yaku ĩkorwo ĩkĩagĩrĩra. Onawe watũma ũkiugaga nĩ Dr. Eddie Gathenge tũgakiuga rwĩmbo nĩ ndarwarire nĩ wahotana. Rĩngĩ next time nĩ ũgagĩkorwo ũkĩamũkĩra 500 shillings na rĩngĩ no tũgĩthiĩ tũkĩandandũraga kĩondo gitũ ũkĩringana na maũndũ ũrĩa megũgĩikara. Koguo reke tũgĩkorwo tũkiuga kwa heri tũgacemania mũthenya ũngĩ wa rũciũ na rũciũ nĩ mathaa ma thaa 4 nginya thaa 7 mathaa matatũ haha kwa haha Saturday weekend edition tukigie na kariko geto MC Rosemary Kari KRM Duchess wa haha kwa haha gatho nĩ kũrĩ inyuĩ ngumo na ũgoci nĩ kũrĩ mwathani kabisa. Ni makano ni makajeta DJ Leons 254 DJ Leons 254 ndacokia ngatho kuri ari othe twanyitana no muthenya wa umuthi. We watuma andu mere tutinahota kumithoma wetie rwimbo tutinahota kuruthaka kesho bado ni siku rucio niguo tukorwo tukirekereria na nyimbo ciothe iria mukoragwo mugitia kuma Monday nginya Friday wona cihanda thenya mpaka sasaba kabisa. Koguo we ugie na weekend njega wagirirwo ni mahinda wagirirwo ni mahinda na ni ngatho kwa producer maitũ mothe uri wi camera 1 camera 2 na camera 3 asante sana na producer witu ariwe ni senior producer mundu gwitwo Ann Karanja we salute you kabisa. Yes tukiumire na Dr. Eddie Gathenge rwimbo nĩ ndarwarire agũkĩra. Gĩkũyũ TV mũrori wa Mũgĩkũyũ.